جه ناونده نوچه اورینت نیوز بولتنا کردی ایوار باش لحسک شر و پفشون و جتین داعش 400 چکداران در باسی ناونده باجر دکه و ریوبری خواستری تکز دکه که او جمعه هفدم تفگر آمدنه لباشوری سرکانی دو تقین انجام دان و هیزنیه پگده بیجن که دمها گلان دا 105 چکدارن داعش کشتنه رژیم سوری 7000 چکدارن ایرانی در باسی شامه دکه و سروک وزیر ولایت بریتانیا دبیجه پروگرام پرورده کرنا دجبری سوری بردوامه لحسکین و چگیهانی اوریت نیوز دیار کرد که پفشونین دمی لدر دورا زندان زاروکان و دورا پانوراما دنافبرا رژیم سوری و چتین داعش رودان جدر اکیدن دیار کرد که چتین داعش کاربون پشتی شرکی گران دست خوابدن سر زندان زاروکان و نافچه پانوراما و هیزن رژیم جنافچه این خواه پاشفاده چه و دریا فروکه این خواه دا برمیلین تقینر وان دوران توپاران دکه لاله کیدن رخصنا داعش 400 چکداری جبو الیکاری کرنا د شر لدیجی رژیم سوری دا در باسی حسکه دکه لګوري د خویانی که روانگاه سوریه مافیا مروان جدو هزاران و شر و پفچون دنا برا چکدارن داعش او هیزن الیگرن رژیم سوری دل در دورا گرتینگه زاروکان لباشوری حسکه بردوامه فروکین رژیم پیگاوا چکدارن داعش لباشوری حسکه بتوندی بمبا باران دکن ده انجام دا به دهان چکدارن ریخستن نافبوری هاتنه کشتن و لگوری که روانگاه بلافکریه چکدارن داعش به اوتومبیلن بومبکری ایریش دکن چافکانه که نافبوری آمجه دوی که دکه که ریخستن داعش 400 چکدار جدیر زور آنین باشوری حسه که جبو شر لدیجی رژیم سوری ده هفیوینه که طیبت الگل اوریت نیوز سروک دسته کار هندرینی کانتونا جزیره کنان برکات تکس کرد که کانتونا جزیره به همو درفتین خو آمدن جبو باجار حسکه بپاریزن و دیار کرد که او ری نادن که کشت بری چیه ببه پشتی کتنا داعش همو هرمی کانتونه دا طیبت چایک زوانا و هرمي التمر وهرمي سريقاني وانا واف حمله سركفتي ياكو يكيني باراسنا قال دايما شاندن حمله شهيد روبار داعش كتن درباني مازن خوارن دفاهري مادا خوازي هنكي وك مورال وك معنوي وك بيلانكي نوتشي بكي بري خو بدي باجاري حسكي طبعا اف نها صدمه كونها تشيد بن حدثي كونها تشيد بن دردورا باجاري حسكي وانا ارمانجي افا انه هناك اعاده اعتبار شغل شبكه بري خد باجاري حسكي ايرونها شرك دبي دسبيك داد علي امبيجن روج هلاتي حسكي دا شرنا بنا رجيمي وامبيجن داعش ده هي شريها شركه دجواره هذا في شريده ام وك دستا وك ريفبري موقفي ماتش يعني دفي مسألة ده طيبت انه بشكي ما ظن باجاري حسكي دستي ريفبري قوسريات ديمقراطيك ده يعني بجن وكا علي قيس امني وسيطره يما ام دفي ايضا قبلني ببرسيار يعني بالبرسيار كد دفاهري ماذا كو امبارسنا حمو قالي وي منطقي بكن وي هرمي بكن دفي آليدا دما ام ببين خطرك مظن هيا سرفاهري ما وانه داعش يدرباسي حسكي ببي جواجبك ما جواجب ماكو وك هزي ما يلو باراسنا دكن باراسنا قشتي حسكي بكن في حال خطر تشيبو علي فاهري ماذا ام امدنكو ام باراسنا باجاري حسكي بكن وباجاري حسكي ببي باجاري كي بن قشتي ببي بن سهاري فريق وسائل ديمقراطيك بانغا مجي جبو قال لي عرب يحسكي جبو قال لي سريان وانا انه اوجي دمكو خطرك ولو تشي بيج علي داعش تبلي حمله باراسني ببن وامكار من في باجاريها بقشتي بباريزن امكانتي مهنا اماده كاري مهنا كو باراستن شي بدفيم جارده وبلا قال ما تقولتي اراميه دبي و ام حمود رفتي امكانتي دسي ماذا امي باراسنا حسب بكن ام نهل كوچبري وقولتي شاندن شي بد في باجاري ده
بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسروی مجاره شر و پرچون لحسک امنا برای خوابدن عموده وجدوه در جوان لکردینی چه گیهان مال گلمه جوان جبلی شر و پرچونی که منها را گیهاندنی چه هرگولین زیاده لباتهانه عبدو شخوا شر و پرچونی دو شر حری گرام بون جوی شر گو جوی ایریشین گو داعش دست پیکر جبری سیرو جانده ایریشی باجار حسکه کر به تایبت جعالیه جسه محوران ده تایبت جعالیه غویران ده بخص گوگه او درباسی وی باجاری ببه جعالیه گوگه دبن سیطره رژیم ده شخوا رژیم جی دوی ده که ده پر شکست دوان حبسی رو جانده به تایبت دو جی بهتری دست لشکرین رژیم بریندار و بهتری سی حدی کشتی نخوشخانه مجتمعی او وطنی لباجار حسکیه و شخوا ده ناوندن استراتیجی کتبن دست داعش ده او زندانا زاروکان او جردن بله جوان اتخوازم تشتاکیدن اشتا ناس بکم لویدره دا کو تماشاوان روش جغرافی ناس بکن هاتی را گهاندن کوچکدارن داعش جعالی روج آوا و جعالی با کردا ایریشی باجر دکن تاخین کوهانا کو داعش ایریش دکه چنه تاخین دبن دست کردان دا چنه بله عبدالشخوا تاغا گوگه تخوازه داعش جد درباسی حسکه ببا او تاغا غویرانه بتايبت جي جوج ريجيم تدايه وجاليه مفرقه ابيض او جي دبندس ريجيم دايش خوشوي دك يجي تخوازه يعني جاليه هزن كردي ده تمامی هاتی پاراستن به تمامی دور پیشکرنه نکارن جوی علی بین لتن جالیه گوگل بن دست رژیم دنه بخوازن دکارن جوی که در باز بن لورا او رژیم دور دشکست و نها تاغ يعني تن تاغا غويران و تاغا نشوه غربيه جربيجن او وخشمان لاجاليه خشمان جاليه دنده بن دست تن رژیم دیه و اندري سوكي بخوا او جرب المربع الامني او شارع فلسطين لبعض دواري ومحكمه او اوجد من دستي رجيمي دي وكيدن تبايا بتري طاغن حسك يد من دستي هزن اسايشه وهزن يكنين بارسنا قال دي لعبدو شخوا تشتي جوج داعش دكاريبو بيش كذا في شريده او وجو جوار ديفيجن انغماسي انتحاريا جو خكشت جير ديفيجن او بوان سياري خو ترمبيلي خوي معنكري درباز بون تاغو كاريبون ببيش كفن لشخوش فيز بيد عبدو فروكين ريجيم مسكنين بسر حردو نافن بين الفريكي ونافندا حبسا جيب بجن ازاروكا او ايريشي وردك لورا شر سكني بيشكتنا داعش سكني نها وشر راوستي لتني وجود بيجن فروكا فعياكو كابتني انها وجود بيجي بله جوان تخازم تشتاكيدن اشتا پرسكم دماكو تيرا جهاندن كود بيجن هيزن ريجيم اج تاخان ودكشا وهيزن داعش دكافن شني چل دوارا بانوراما وچجي لزندانا احداث اكو تاغوتي ازاروكان لهبر ويكي گوری تیکلینتا بهزن کردی را گلو هلوستا وان چیه هیرو کنعان برکات بیجه امکانن حسکه به تواهی کنترل بکن عبدو شخوا خوازم تکس بکم سر ذي خالا بانوراما رجيم جي وكشي ابو لداعش نكاربو بر بانوراما ده او ترسيان جو كمينك هذا جواره لورا او نها تم بالي بانوراما ده دوده رجيم هيزك بشكريه كاني ودي سادس داني سر بانوراما او نهال دست يعني او اداره ودك لجاليه كيدنجي تكليا ما او داني ما مدام استندري ما بسكردين وقياديا يفق جاليه اداره داشي بتايبات اسايش ويا فجي او قوتن ام امدنه دماغو رژیم وکشه دماغو رژیم بشك دويده كده ام مبرافانيه دبر باجار حسكت بكن دبر توايا باجار ده ل ام دترسن وجود بيجن خلايا نائمه ده قد هندري طاغن بتايبات طاغن عرب هذن او وجودو تشبو بتري حجده حبا وتسليمي يكنين بارسنا قال
كرن بروانيان اجتماعي وجهزن مغاوير وجهنا آلية كيبين جي عبدو شخوا بريسيرو جانجي دور سيزدحبا جيفان لشكرين مغاوير چون خوا تسليمي داعش كرن ببالي هو ليو شداد ده لورا او مطرسي اوان جويا اللي او ديفيجن ام آمدن وهزامه هي قوتاغو ام توايا باريزگاه حسكي كنترول بكن و ريفابر بكن و اداره بكن عبدو لوچگی هانه مجا عمود جوان الكردي گالکس باس لربندك يكينين پاراستنا گليا پگل باشوري سريكاني دو تقينين رو دان و هجمارك بريندار و شهيد كتن لوچگی هانه ما ج سريكاني راگيهاند کو دو سسي حزيرانه دو اوتومبيلن بومبكيري خبر بندك هزنيه پگاول دريانا امدبس 15 کیلومتران باشوری سرکانی تقاندن بوی صدمه هجمارک مزنج خلکین سیویل و شروانین کرد بونا قربانی هر وها نوچگیهان مدازانین کو تانها هجمارک قربانیان آشکار نبویه و او نافچه آلیه هیزن اولاهی هاتیه دور پیش کرن و هجمارک مزنج اوتومبیلن لهاورچونه چونه وی گوندی 2 ساعات حفتة إيفاري لدور جندي نهاب 17 كيلومتر باشوري سريكانية تترمبلين داعش كو دخوا كوجران وانداجوتن تقيان بشتي كو زانياري جهشتن يبهجي بدرباسبونا فان وصايتن تقينر هزا انتي ترور لفي دفري كمينك جوان رفدان وان ارمانج كرن دا انجامي دا هردو عربيين داعش تقاندن ودا اندامي انتي ترور شهيد بون ويك وجنك سيفيل بريندار بون ما شفنا الا هالسيارتين جن وضربن هنا تفجرن مدو ترمبيل ديت وهاتن لجنفي بيري تقيان هزين يبكي بريوي هاتن وجمر جوتن جفر دور كفن لسباس شخدان را تو كسين سفيل نبون قربان داعش دوان وصايتان ده ماين بجهوة شارتبون وبرنگكي خابينوك دخواستن درباسي ناف باجار ببن وبكيماني وكم كوجيا كوشفا نوروزي لحسكي رودا لسريكانية في جاري بجه بكن لأوارك كرنا انتي ترور وشهيد بونا ده انداميوي بوري بند البرفي كوم كوجية في أيادي خبيثة موجودة في المنطقة فهذه الأيادي هي اللي دسن قريج لفي دري هنا او فان كسن خراب حميز دكن وخواب اولا اسلامي دبيچن لاسلام في خرابي وكشتني نابجرينه جالية خوفا هيزن اسايش و باراستنا جوهري استا باراستنا اولهي بلنكرن و جافديريا خوال لسر ري و ريبندن لدور باجير خورتر كرن كو روجانب حزاران خلکو ترمبیل درباسی باجار دبن هر وها پشتی رزگار کرنا دهین گندان لی دورا سریکانیه و شکستنا داعش ده پیش بین کرن کو اف ریخستن او لهیا دوری ارمانج بکه جبر کو اف آوای ویه لدجی مروفاهیه آزاد و شوکانی اورینت نیوز سریکانیه ناوندا راگیهاندن اکینین پاراسنا گلیه پگد داخویانیه که ده 2 حزیران پیلانچوی شر مه گلان بوری راگیهاند لگوری داخویانیه 1005 اقدارن رخصتنا دولت اسلامی رادیکال داعش هاتنا کشتن و ترمه 353 اقداران کتیه دستین شروانین یا پگدا یا پگا راگیهاندی اجی کد مهابوری دا شرواننوی 73 اپراسیون انجام دانه دوان اپراسیونان دا 86 شروان شهید بونه هر وها یا پگا آشکار دکه که شرواننوی کاری بون 2 چکدارن داعش دیل بگرن لسر زخت و ظلم رژیم سوری ولاتی بناو محمد مجد الخلود زندان سیدنا جیان خوشدست دا محمد مجد الخلود نشتاجین قامش لویا و د سال 1980 و دیان دایک بویا و جبر چالاکین خواب شورش سوری و جهل اولکاری رژیم سوری و د 25 هفتان د 2015 هاتبو گرتن و 2 رژیم سوری نوچه کشتنوی بلاف کرد رژیم اسد د کمکوژیان د لدیجی سیویلان بردوام و وی جاره د کمکوژی نو ل باجار حلب و ادلب پیکانی و هجمارک قربانی بهتری چل کسین بون قربانی جبر بدنگیا جواکا ناونه طویل هم بر کشتن و تالانا گل سوریه دبه رژیم سوری با آوائی کی سربست ولاتیان دکجا و جواکا ناونه طوی جاره کدن خوشوان بویران کردکه دو فروکین رژیم دکم کجی لباجارن ادلب و حلب پیک آنین پیشتی گوتاخین باجر و دبستانک به هجمارک برمیلن تاقینر آرمانج کرن
کۆمکوژیە یەکەم لە باژارێ حەلەبێ و گوندەوارێ وێ بوو پێشتی گۆفرۆکێن رێژیمێ تاخێن باژارێ حەلەبێ بە هەژمارێک بەرمیلێن تاقینەر تۆباران کردن و د ئەنجامێدا کێمانی چل سڤیلی ژیانە خۆش دەستدان و بە دەهان بریندار کەتن د ناوان د ژن و زارۆک هەبوون ji navwan 16 qurbanî li bajarokê tirrefet bûn li aliyekî din 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan di nav wan de jin û zarok hebûn pêştî gofrokên rejîmê dibistanek got koçber tê de bi cih bibûn topbaran kirin her wiha firokên rejîmê gundê Herbel jî topbarandin û hate zanîn golwir jî 5 welatî bûn qurbanî firokên rejîmê di komkujiyan de berdewam e û bazareke gelerî li daxa Cibilqibê bi êrişeke asîmanî armanc kir û hate zanîn got 14 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin û li gorî çalakvanan got hejmara qurbaniyan zêde dibe ew jî ji ber xirabûna rewşa birîndaran û lîkolîn di bin wêranê de li cenazeyan berdewam e berî bin axkirina qurbaniyên Helebê û gundewarê wê فرۆکەیان rejîmê berê xwe dana bajarê Idlibê û gundê Kefer Sicna bi di bermîlên teqîner topbaran kirin û li wir jî 8 sivîlan ji malbatekê jiyana xwe ji dest dan di nav wan de 6 zarok bûn û hejmareke mezin ji sivîlan birîndar ketin di heman demê de firokên rejîmê bajarok û gundên Cebel Zawiyê jî topbarandin û hate zanîn got hejmarek sivîl li wir jî birîndar ketin روانگها سوریه مافیا مروان را گهاند که ل سوریه د مها گلان بوری دا حشتی و 4 کس دبن اشکنجه دا د زندان و گرتینگاه رژیم و ین رکبریه دا مجن لگوری راپورت کیج عالی روانگها سوری و حشتی و د جوان کسان د زندان رژیم دا بون و یک د زندان انیا نصره و یک جیل جمع هیزندن رکبریه به اشکنجه جان خوش دست دایه ج قربانین اشکنجه خواندوان زانینگه و دو مدیکار جی هبن کو اون عبدالله مقداد و محمد احمد الفلاح جبری زاروککی و پیرمیرکی لگوری راپورتا کشتن دبن اشکنجه دا ج سال 2011 به راوستاندن بردوامه و اف بلگه که گرینگه لگور هویتی رژیم اسد لگوری روانگاه کشتن و هجمارا مزن مهانه دبن اشکنجه دا تیزانین که اف سیاست که حکومت سوریه و همی دزگه نوی آگهدار وان کریانانه و اف دبن کریارن دجی مروواتی و کریارن جنگی تناس کرن. جبو آلیکاریا پنابرین سوری دو هندری لبنان دا هین گروپین لحاورچونه ین سوری بانگ لمالپرین انترنت لرخستن مافین مرووان کرن که آلیکاریا 103 مالباتین سوری ین د کامپا زین الدین یا لگند الجراحیه یا لبنان بکن پشتی که هجمارا که کونین وان هاتن شوتاندن هر وصافان گروپان گرینگی آمدکاری پارن خوارنه به تمن $10 جهر مالبات کران نشان کرن داکو کاربن جیان خواه به وروش زحمت بردوام بکن. پشتی که هیزن رکبریه سوری باجار شام خستن آرمانجا خواه در روژین بیدا رژیم اسد 7000 چکدارن ایران در باسی شامه کرن داکو رژیم اسد بپاریزن. آجانسا فرانس پریس دازانین که لگوری جدرکی اولکاری رژیمه که آرمانجا وان چکداران یا یکم اوه که شامه بایتخت سوری بپاریزن و آرمانجا وان یا دویم که باجار جسر شغور جارتش آزاد والا دا که ریل پیشی رژیمه وبه و خواه بگهینه براو سوری و لگوری هین چالکوانان که هاتنا 7000 چکدار ایران لسوری دبه خویا کرن که رژیم اسد لسر زمین لاواز بویا و اف دبه صدم که بشار الاسد بایتخت سوری را دستی ایرانه بکه. درباری روشا میدانی لسوری و لگندوار درعی بهتری 12 افسر جه باجار الحراک جه رژیم اسد جدا بون و لگندوار شامل نافچه معظمیت الشام هیزن رژیم 1000 ولاتی سیویل دگره آگاهی بهتر در راپور بدم تماشا کرد. لگندوار درعی لباجار الحراک هین هفریزن شورش راگی هاندن که ده ددان ایواری ده 12 افسر ده هندری لوای 52 ده رژیم اسد جدا بون و پشت را شهر ده هندری وی لوای ده رودا و اف 12 افسر کاری بون جور براون ده همان دمه ده فروکین رژیم باجار الحراک ددان سبیده به هجمارک برمیلین تقینر تو باران کرن جه آلی خواه ارتش آزاد آواهی کلشکرین رژیمه لعنیا باجاروک اتمان ده اپراسیونک تایبت ده تقاندن و ده انجام ده بدهان جلشکرین رژیمه هاتن کشتن راميل الموت
هفدم دو 24 دمجمرین بوری ده فروکین رژیمه باجار و باجاروکین درعای به ایریشین آسیمانی آرمانج کرن جه آلی خو و هین چالکوانان دانزانین کو بهتری هفته برمیلین تقینر بسر باجار و باجاروکین شیخ مسکین حراک بصر الحریر کرک و غیارا یا روجاوا و کتن و ده انجام و توباران ده گلک ولاتین سیویل کو ده ناوان ده جنو زاروک جیانا خوش دست دان و گلک زیان مادی لوان ده وران چیبون لآلیه کیدن لروجاوای گندوار شامه هین هفریزن معظمیت الشام راگی هاندن کل نافچه معظمیت الشام هیزن رژیمه بهتری 1000 ولاتین سیویل کو پرانی وان جنو زاروکانه لسردارین کو دناورا بارگه هنوان و نافچه ارتش آزاد دگرتن و ولاتی راستی اشکنجه انجا آلیه هیزن رژیمه و هاتن هر وسا و لگوری همان هفریزان کو کامپانیا گرتن ده ددان ایواری ده دست پیکر و اوطانها بردوامه لباکوری گندوار حلب تورای حلب نیوز راگی هاند کو ده چار روژن بوری ده هجمارک مزنج چتین رخستنا داعش ده انجام پفچونان ده هاتنا کشتن جه آلی خواه چتین داعش باجاروک ماره به موشکن هاونان توباران کرن و ده انجام ده هجمارک کسین سویل بریندار کتن هروسا تفگرا نوردین الزنکی راگی هاند کوچتین داعش سیلشکرن و پشتی کوان جیانا خوش دستدان سرجه کرن سرک وزیر ولات بریتانیا دیوید کامیرون راگیهاند کو پروگرام پروردهکردن و آمادهکردن هیزن دژبری سوری یان کو د شر رژیم اسدیا ترور بکن بردوامه هر وها کامیرون د داخلینی خدا گوت کو ولات وی د الیکاریا خو بو پنابرین سوری جی بردوام بکه ول سر وگرا پنابران بو سوری تکسکر بردف که سروکومار امریکی جون ایلن دبیجه کورولا بشار الاسد چاره سرکرنا کریز سوری ده تونیه او شانده روسیه بو نتوان یک بوی راگیهاند که ولات وی پشتگیری پیگر کرنا بر پرسیاریا توباران غاز کلور لسوریه دکه ده راپورا بید آگاهی بهتر ام تماشا کرد. بردف که سروکومار امریکای جون ایلن راگیهاند که دوی کورولا بشار الاسد چاره سرکرنا کریز سوریه ده تنبه او دا زانین کو هجمارک ولات دوی دمه ده گوهرتنا ده سلاتیه لسوریه به رژیم اسد گوتو بیج دکن هر وسا ایلن او ده کنگره که روزنامه‌گری ده لولات کنداوا عربی لقطر دا دیار کرن کو رخستنا داعش نه پروبلما سوری و عراق بتنیه لی او پروبلما که جیهانیه لی آلیه کیدن بالیوز ولات روسیای لجم نتوین یک بوی ویتالی چورکینگ ده ده هفدیتنه که دراگی هند که روسیا پشتگیری پیگرین برپرسیارن توباران غازا کیماوی لسوریه دکه هر وسا چورکینگ ده جوینا دسته اولهی نافدولتی ده یا لسر پیکانینا چکین کیمیاوی لسوریه دیار کره که دوی کسایتین که لسر وی توباران برپرسیارن ورن ناس کرن او گرنگی دنگدان با وی مجاره لسر بریار دسته اولهی نافدولتی نیشان کر ده مجاره کدن ده هینجه درن اجانسا فرانس پریس راگی هاندن کو بهتری 7000 لشکرین ایرانی و عراقی لدر دورا شامه بلافونه دا کو پشتگیری هیزن رژیم بکن هر وسا و لگوری همان جدران کو ارکوان هیزن او کو باجار جسر و شغوری لگندوار ادلبه یکو جدس رژیم چویه و گرینن هجای برخستنه یکو باجار جسر و شغور جهه کی پر استراتیجیه جبر کو او دریه براوا سوریه مالباتین کرد لگندوار رقه و تل ابیض راستی کمپانیه که کوشبران تین لسردست چکدارین دولت اسلامی او چکدار هول دادن که تا بریوان بدن باجار تدمر آنجی بچن ترکیه و تانها نیزکی 600 مالبات بری خدایه دورا کوبانی ولات بکر روشا وان کوشبران شوپاند و افرا پرجمر آمده کرد. پشتی رزگارکردنا کۆبانی گوندەوارێ وێژە دەستێ چەتەین ئیسلامی دەبن لێدانن هێزن بورکان الفوراتدا داعش کریارێ نەڕەوا بە دەرهەقی گەلێ کوردیە سیڤیل دکە ئەو ژی فەرمانە دەرخستنا وان ji gund û malan dibin darê zorê da. Bu cüreytni dîsa hatin gokê bar kire em kê kuda bar kir hîca mego emanam şadar em hatin şadar ew jî ew şto gişte memala xedanî gokê wî dîsa bar kire Amla dikî bar kir herek derekê kir كتروي سيشار ضربة ضغطنا ما رشيش دار قافي كرك كرك يشتكر رشيش ما قافي كرك شان كرك نو ترتيا يرو دسرن نخاشي جوندي
چتین اسلامی جوالاتیان دخوازه تا کوبر خوابدن باجارو که تدمر آرمانجا وانجه او گوهرتنا دیموغرافیک جهر میرا لی ولاتیان اویک نپجراند و تانوها بهتری 600 مالبات در باسی کوبانی بویه دغاس سبع مشخرب كولاكي يعني شخرب كولاكي وبعد دواجي غاسك عم دركبن ام غراضي خارج خار النبن ام غراضي خار النبن الا ميان هنا تتمر يانجي درباسه تركيبن معناها اوليات دي ما تشابه شخرب يعني از خل پودوس بود خود برای من رو مال مرا گفتبون مال خود درکبن یک ورنه من حیا 6 يوم ورا مجال ای ملتی باکر هندی بر حدود وارا گفتی در رو سر رو وارا خود مرا گفت درکبم که کدا ارنه و مرا گفت که اونیان تدمر یانجی ترکی کاروان کوشبران کو درباسی کوبانی بو جنیزکی چل گندینه دناواندا جلک کور موزات شط الرحمن و شقانه کو او جهره ما خدر نکتن پشتی ایریشا داعش لسر کوبانی مال ما شو عيالي ما حالك درجة كات ما روكي كرازي والخات كلوي بطن نبرة قد كرانا وابا كراز دريز خاكلي جهورة ما روكي تياتير جهورة نكون بخربا بلا كسر ما هو ثانو جهورة سر ما نكرر لو ما نكون ام أولين رزيلو کوشبرتین پیشوازی کرن جالیا اسایشا کوبانیوا و الیکارین گرکتین پیشکش کرن و گلک جوان دمالاندا هاتن بجی کرن لگند و باجار کوبانی و اگر اف سیاستا چتین اسلامی بردوام بکه و پیلین پنابران روزانه زیده ببن جدو تانو هذا بهتري 500 مالبات در باسی سرخاک نیگاریا کوبانی بویا پشتی کو چتین داعش او نچار کرن جگند خوا درکبن دناواندا كرد وعرب هنا لهز البركان الفرات بيش وازيا واندكن ولاد بكر اورينت نيوز باشوري كوباني ایشو آزار العالیه کی و کشاندنا جغره قدغه بویا العالیه کی بلتن بردوام او پشت نافبرک ل کامپا دومیز چالاکین روجا جیهانی یا پاراستنا زاروکن دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه گلک شروع ویانده ده اگر تبخوا ناس بکش الدورة تشهدوا قلال يعني اورينت نيوز باجاري كركي لقي ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي الباجاري كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا لحسك شرو پفچون و چتین داعش 400 چکداری در باسی ناوندا باجر دکه و ریوبریا خواستری تکز دکه که او جمو همو تفگر آمدنه لباشوری سرکانی دو تقین انجام دان و هیزن یا پگه بیجن که دمها گلان دا 105 چکدارین داعش هاتنه کشتنه رژیم سوری 7000 چکداری ایران در باسی شامه دکه و سروک وزیر بریتانیا دبیجه پروگرام پرورده کردن دجبری سوری بردوامه.
دوباره سلاف به بونه روجا جیهانی یا پاراستنا زاروکان لکامپا دومیز هجمارک چالاکی بریواچو ریخستنا که چاودیریا کم اندام هاتا دامزراندن هر وها کمالگه هاوژین آهنگک جبو زاروکان درخست ده راپور رود ابراهیم دا آگاهین لیتر وەک هەموو ڕۆژێن جیهانی خەڵک شانازیە پێدەکەن ڕۆژە جیهانیە پاراستنا زارۆکان جی هەیە لێشەن سێ زارۆکێن کورد و یەن سووری بگشتی divê rojê de tuneye hemberî kuştin û girtin û şkenceya gora serî wê hatine ser destê rejîma Sûrî. Divê rojê de li kampa Domîz hin çalakî li dar ketin. Rêxistina geşbûniya rawêj û arastekirina derûnî sentera xwe ve dike. Ku karê wan bo alîkariya zarokên ji temen biçûk ta 18 salî be, di nav de zarokên xwedîpêdiviyên taybet jî. چارەسەریە فیزیکی هەنە مە ژۆرێ چارەسەریە تاکێکەسی هەنە مە ژۆرێن متەلازیمەت داون ئان داون سندروم مە هەنە هەروەسا ئوتیزمێ و مە ژۆرێن فێلکردنا پیشەیە چالاکیە مەتەین ئەم دێ وا فێرکەین و دیسا ژۆرە کۆمپیوتەری مەتەین یان ئەم دێ وا فێری شلایەنی پەروەردی و ژهاریکاری وەگەن. Li hêlekê din komeleya vejîniya jinê ahengek ji bo zarokan li dar xist. Tê destiran û dîlan û şano ji hêla zarokan ve pêşkêş bû û behra dê û zarokên gorojane li Sûriyê tên kuştin û sûtandin ji bîr nebû û li ser zimanê biçûk û mezinan nihat xwarê. Wilgorî wan çûna welêt çi qasî dûr be wê her veger hebe. خزيام جي سوري بانا جم وابانا عودنا في مدى بانا نشوطي بانا أصغادي هالمجم أهلي خوا وهبالي خوا مبريا سوري كريا سوري جخوشا ولات سوري شوطي أقاسم بقر ما سوري جم هبالي خوا حموها كيف درجة دا تشونا إنما زان كا ترقي نكودي أم قلقي خمكين إنجو إيرو روكا جشنا زاروكي أشبدلا زاروكي ما عيدا خوبن زاروكي ما دناف أجرادنا دناف دودنا زاروكي ما المستوصفاتنا الشوطاندن جبدلا وتلقيح بكن وات شوطينن أم هيفينا جروجي خوش بسرواده ورن دما مرov li rûê van zarokên temen biçûk dinere dibêjin ew tuwa teya jiyanê nizanin û penaberî ji ware nexeme lê zarok jî dibêjin xema me bi xema wan e. Di heman roja cîhaniya zarokan de hem kêf e û hem xemgînî ye û dil û çavên bihêsir li ba dê û zarokên sûtan li qamişloka evîndar û xemê wan tevlî hev bûn. Ji kampa Domîz, Rod İbrahim, Orient News. لا عفرینه و دبن سلوگان آلیکار به جبون و آواکرنا کوبانی سمینارک نواندا باجیر لدار کت و تیدا رولا مدیا جیهانی و پروژه نو آواکرنا کوبانی هاترونی کرن لبا جوان ایبش آگاهین بیتر. رشگرنا کلسر برخدان عادی مشاندن جهل هزین در و وی هربی به ببونه درکتن اجمار دستی روزنامه روناهی و دبن سلوگان دست بدن کوبانی روزنامه روناهی و کمیته جنوب آواکرنا کوبانی لباجار عفرینه سیمینارک لسر رولا رگاندن دبرخدان و آواکرنا کوبانی لدار خست. کمیته جنوب آواکرنا کوبانی لکانتون عفرینه کمیته اکثر بخوایا گریدای مباشر اداره کانتونه و برنامجی خو کاری خوش کوردیناسیون وقت مبلی کری آل کنفرانساتی حاضر کردن مقترحاتی خو برنامج عمل مقترحاتی خو شورد به تکلیک ما به جریده رهبی مناسبات لجمع جنده هبی انه هجمارات دوست درباس کردن خواستن دواک سمینار خوشکن دعواتك جمارة پشتی دقیق بدنگ لسرح شهیدان پیوستی رولا راگاندن درزگارکنا کوبانی هات خیا کرن و گریک هات دیدن که راگاندن برولا خواد افاکرین داجی رابه و پشت را سی سینویزیون هاتن پیشکش کرن هنج اندزیار عفرین لوی چالاکی بشدار بون و آماده بون آخان نشاندان که تفلی حمله افاکرین باجاری کوبانی ببن مهندس حکیم معماری ما ام حاضرن انه مجالي تخطيط مدن انه حاضر بن سر بنا ام دا كبنا سر كار لو دركي ام آمدانا وهوال ما عند زيار بشكل آمده ام حاضرن هر نكوانه بخا لور کار بکن چی گره که لور پلانا چیکن در آمدانش گیره تیزانین کو بری هفته که کمیته جنوب آواگرنا کوبانی
نویزگاه خوا لە باژارێ عەفرینێ ڤکرد و پێشبینە ku di demeke nêzik de dest bi karê xwe bike. Ciwanî biş Orient News, Afrîn. Li bajarê Dîrikê navenda Dicle ya çand û hunerê û di berdewamiya du rojan da pêşangeha karîkatûr ji hêla nîgervan Kawa Mîrza û berxwedan mişûl derket. Nûçegîhanê Mel Dîrikê Fener Ehmed karê vê pêşangehê şopand û ev rapor ji me re amade kir. Huneriya şewkarî û her wiha karîkatêr bi taybet hinekî nû e li ser civaka Kurdî û gelek piştgirî jê re pêwîst e ta bigihê astên bilind. Pêwîstiya me demên hade hembêjkirin lazim e. Ev karîha nisbetî weke em pênû karîkatêr tiştî nû e ser miletê Kurd re em dixwazin vî karî bitin pêş biriya destekdayîn hebe, hembêjkirin hebe, sinf farabûn hebe, teqebûl الرأي الآخر وبريا رخنا كأواكر أم بيجن. لباجار ديركي لبردامية دروجان بيشينجه ككاريكاتيري هفبش هات لدارخستن. جالية هنرمند كاوا ميرزا و هنرمند جانيفا. لناون دادجليش بو چاندو هنري. حمو سر واقعين ها امتدى جيان دكن. سر جني هنا سر آلية شهيدة. موضوعي اقتصادي اجتماعي برن وقالك سياسي كآلية سلام انه بيجي سلام قرتية دريوي غنابي تزانين كوجواكا كردي نقلك گهدارة بوكوان چالكيان لبالي بهترين كسين كسردانا في پیشنگه کرن ين روشن بيربون ورازيبونا خوجيرا آنين زمان راستیگاوکی باشه جبو هنر باجار دیرکی وقت هر هنرمندکی بریشا خو خلم خو تشتکی بکار دینه بهتر تشتکو بالا مکشان به معرض ده تشتین کو گریدای شورش دمانها کو ایرو اف شورش داره سالا چارا يعني انسان حتى لو كان امي مروفه کو نزانه و خوندوان به اولوان تابلوان بنره یوان فهم که بفکر و رامان خواه و اف نقري دايب خندنه ويجوان روشي ناس بكي بتعرف على الواقع اللي نحن عايشين دسبيكا هنري امروفان بشوكاري بو لسر تحتان وهروها كاريكاتير نيگاركا دديني لسر ملي خوا خويا كرنا عيب جواكي برخنان بشيوازكا كوميدي و تراجيدي فنر احمد اورينت نيوز ديريك زحمتی و قیران سوری به گشتی تر درباس دبه باندوره که نین لجواک کریه به تایبت لروش زانستیه به صدان خوندکار دوری زنگویان کتن و در راپورا گلالیانی دا زانیاری بیتر لسر روش خوندکاران کدهندر ولات امانه نتنه کشتن و بمباران کردن باجاران انجام شورش سورینا لیبل قربانیان زانستی جی پرن سدما ناآرامیا ولات سوری به صدان خوندکار دوری زانکوا کتن خوندکارن کود هندروی ولات دادمینن روشکا استانگ دبورینن بشه خورتان پرانیاوان بونکار مندو بازرگان دوری پینوس و خوندنه کتن استاد به تجارت اقتصادم فرعي فرات باجاري حسكي از وكا شاگرد وكا قالك حوالي خا من كان هنا جامعه خا بر روشا اغرام الحسكي نقلكي باشا وافصالكم شغل صالكم خنا سكنان ديا وشينجي في حوك حتى كانها اشغال شغلي خياطيتكم ذي محلي کچن خوندکار بهتر زیانه ji خورتن خوندکار دبینن ji انجاما چاندا پارستنا رومته وجبر کو روشا اولهی لسرانسر سوری نل سازو درستا هجایا گوتنه کو چند روشن رواندنا کچن خوندکار ده هندروی زانکواندا چیبون جلوما دیو باب نچار بونا کو نما کچن خو بشی نزانکوها ممكن أمريكان هن دوام خبكن يعني تعداي بهتر ما هي الجوكاش خورت كارن دوام خبكن أميم أمريكان معلباتي ما ناهلن جبر في وضع نخوش ناهن أم دوام بكن بار خرجي بانا بس جبر فا أوضاع أزنتشم مادام مرمان أزنتشم ما حاسة كم نقدم عند امتحاني خو بس إيصال جو خوش بوضع أزهر امتحاني خو بقدمين لآلیکی دی بشک خوندکارن کرد یکود هندروی ولات دمانا تبلی هزن لشکری بون چه هزا آسایش یان یکینین پاراستنا گل و خوندنا خواه راوستاندن.
طالب جامعة ماز كلية حقوق الحسكة خوينن صالات دوا يمن مخوندن دا سكناندن جبرهم كتنا وضع كده انه ام حالك اجبار بسر ما فرض بو كم خدنا خو بين سكناندي جبر شر قالك نيزيك بو كتا منطقي ده هێڤیا هەمی خوێندەکارن یەکوت هەندروێ وڵات دەمانە کوت زووترین دەمدە بەگەر نەزانکووە و خوێندنە خۆ بەردەوام بکەن. بسەدان خۆردووری خوێندنێکەتن بێک و کەس ئالیکاریاوان بکێ مەگەلۆڤگون هێکیە نفشەک خوێندەکار پاشا ڕۆژاوان تێ بن پێکردن. گولالیانی ئۆریانت نیوز گرکێلەگێ. لە کوردستان عێراقی و لەگۆری هین ئامارێن نەفەرمی دەبا کۆ بێهتری سیاست بجیشک و دەرمانناسین کوردین سووری هەبن. لەگۆری گوتنا هێنان ژناوان بژیشکان ڕەوشەوان ji دکتۆرên سووری yên Lebnanê, Ordunê û Tirkiyeyê baştir e. Lê dîsa jî hejmarek gazîn û daxwazên wan li hikûmeta Herêma Kurdistanê hene. Agahiyên bêtir li cem Şîrvan Mel Ebrahîm ji Hewlêrê. بهاتنا هجمارك مزن يا كردين سوريا جبونا فهريما كردستان عراقي هجمارك برچاف يا دكتورو بزيشكو درمان سازا جيب قرآنينا قالك جوا دكتورين سوري جي آليكاريا پنابرين ولاتي خودكن وهن جي هنجاران آليكاريا ناكن اف بزيش قالكي جي حكومة هريما كردستان ممنون كو قالك ريل همبروان فكرنا لید همان دميدا هجمارك داخوازين وانجي لسنديكايا بزيشكن وان يانجي الوزارة تندرستي هنا مشكلة ما تعديلات شهادة واي يعني مثلا هل الدولة خليج وقت تختوري ما سوريتين عينان دن أونا فحصة كمقابلة جوارة شيتكن يعني يك مثلا عملي بينجي صالة وأفاز صالة كارت كي أن 20 صالة باختصاصي خو كارت كي توري بيجي دكا والله جنوبا فحصة وانا بدو بزماني انجليزي بجقلك تختوري مرة زحمته يعني لغوري مجقلك دكتوران فهم كريم سندیکایا بزیشکن گشتی رد د دکتوران کو کار خو بکن ل سندیکایا بزیشکن دنانا و سندیکایا درمان سازان ل کردستان عراقی هجمارک آستنگان لهمبر کار درمان سازو دکتورین دنانا ین سوری چدکا پیشیاوینا براستی گلک استقبالک باش بوجمهره تختوری سوری قرار سروک جناب سروک درکت دیجی در رخصت دادن براستی بلکی تختوری سوری گلک لفریش چیبون بچيك ضغوطات سرما تشيبون براستي وامشون نقابه جارة دوا ترخيص بچكي زحمت كرن سرما قلتن هون تعديل تشينكن امنا ما ترخيصي ددن د سال 2011 و 12 دو ببريارك سروك هريما كردستان مسعود بارزاني تكليا حكومي بدكتورين سوري را دهات كرن وكو همولاتيه كيجي كردستان عراقي لي پشتي زيدبون هجماروان ايدي هنجاران استنگين روتيني يانجي حكومي لهمبر كاريوان تكرن مینا درمان سازان گلک جوان نکارن درمان خانه وکن لو ما هجمارک جوانه با اواکی قاچاق خاردکن یانجی باورنامه شهده یغنی خوا کریدکن ما قدما اوراقي خو ما خلاص كرنا مشونا وزاره صحه جهني تالي قلت ما قومي تليفونا بكن طبعا ده صار سيف تليفونا ما هنا كرنا فمجالات ما بو انه شركات درمانه يعني شغل صيدليه طبعا بيحترجما نسبة قالك جماد شركات درمانة للشغل شركات درمانة طيبت جمارة والفرقركة فمجال هاي الفر نسبة كبتشوك جيت صيدليات شغلا وهناك جيت الكامبات الصيدليات الكامبات دوام ددمك ديا كو كردستان سوريا قالكي بيوستياوي بالدكتورين وهيا ليش برترسال سرجيانوان هجمارك قالكي جوان بري خدانا ولاتن اوروبايه للهرم كردستان عراقي جبر هبونا بيتري 650,000 كردين سوريا بگومان هبونا وان تختوران الفيدري ويقلكي باشتر با جبوان فنابران شيروان مل ابراهيم اورينت نيوز هولير د داویه بولتنا مدد دوباره کرنا سرنوچه لحسكي شرو پفشونو چتاین داعش 400 چکداری خود در باسی نواندا باجیر دکه بوری وبریا خواستری تکز دکه که او جمو همو تفگران آمدانه لباشوری سرکانی دو تقین انجام دان و هیزنیه پکده بیشن که دمها گولانه دا 105 چکدارن داعش هاتنه کشتن رژیم سوری 7,000 چکدارن ایرانی در باسی شامید که و سرک وزیر ولایت بریتانیا دبیجه پروگرام پرورده کردن دژبری سوری بردوامه. بله تماشاوان هجاب وی اویم گشتن داویه بولتنا ایرو حتی بولتنا صبح هر شاد و بختوار.